Indi chapter 30 verse 13 indi wendi wane na yulua mondola mekoneka bado ano malalamishi na Yeova ni wako lalamika elalamika hata kana mena Ndeto mbai momuweka momunene mamunene Ndeto Nyumu Ndeto sieva maiti ati verse 14 measya no mana kozoko mangai undu tulumitie wiyeyo wake undu tuenda na wombe wa Yeova wangudhu uniko ni mwao na yu tuimeta ekathi jao atanu wala meka udhuku ni makawa mamutata angai na makivonoka therefore kito ni chake Ndeto hii ni siango eka ibinda thiu ona ibinda thino twasi wata tukitembea na anana makwa idho tukitembea na anana makwa idho prosio tuambia kutala ni yulua eka yuni wete ngalila kwa tani vasita nini yeno muwete ngalila sienu tandu meke badokanya take veti cha mondo ta mundu moka wandua ta mundu wandiki to kani wete nyeta ne vasita to la nya mondo meke badokanya meke kane mavasta na mavasta azu ai mabwata mende nesa kwanza ndo avota kwa twese Biblia atulikano likutu iko lagana kwanza yetu lavyo ende ni wene la lusani maende ni maketenesa mena ngalinzeo asivyo Yesu Kristo ende ni wene ala ngita itu tumenyamaza na yu Bible school ando mayu kulia kumana Ndeto yangai kila mundu kuma Bible school kulia undo ndo nakweke angwanzeo ndendesia eva ena suti nzeo ngwanzo sakoneka nando ayikulia undu wa ile onena nikenando mamwetekele na bai mundu no kulia ulikuwa Ndeto yangai andu yumendo kulia undu ndo no vikiando nemwa wabwanye nema kwatekeleko nikana ndembo yumenesa kondo wao na kila mundu euma Bible zuku unakulia grace neuma Bible zuku kila mundu ayimanda undu okweyaka lakini na vodho mo kulia kwa kanumba ya Yeova ange mapika bodhimo bungu ikena mama ndechao besa mundu namo nene meka wata inyenda bi kwenu akwili hata watu wakikimuzi watu akabetika watu wa muoyi ende mosalive tata inywe na mama ola mudhuku byo wena muno ka mudhuku wewe na isio de nondo ni wanenie muno eta evodho na nenga nembesa osa tusio tweba tuombe mwati wa muteke na yutu meta asu adhuku eka thei tamo alama adhimetwe ni Yeova. That is real life, isn't it? The alama nenga nae bati ni mosi anasio hizo kuma alama etikila koma na boss ni moma nenga we promotion lakini ala tuitingete tumetele Yeova atu adhime na kilito kitu tutiko na wadhimo wao wake therefore kulo zitoka Yeova kila kiende vai chao. Verse 16 andiko manga imeaseta nivo indi alama ke ya Yeova manena nesie ene kwa chao kwa ene kijo mochu kicha someka na ndo ingi mona Ndeto yisi aneniwe na ndo wa mbai saneni wote na indi ando alama mukea Yeova meka lote manena ziao sio nelama neni sio Yeova ewa na ekata na asongea lakini wasoma Biblia mwene original languages Ndeto ila twasoma pa uyulu nisio iwetetwe na alama mukea anga Yesusi hati isundumu no mana kudhoko mangai undu tulumitie wiyayo wake undu tuenda twina wombe wa Yeova wangudhu uniko ni mwao na yutu imeta ekathi ya tanu wala meka modhuku ni makawa ni matata angai na makivonoka Ndeto isu iwete tonalama mukea angai ni kwa zaka nai onalama dhengia nise na ngai onalama dhengia nie na ngai alama mwenda muno imwe ni mekalani magoni kila kiende banga ichao kahiki ni chao ndo kuya mandwala wewa modhuku na maende please acknowledge them for what they are tuende na balava zovo toa malalamishi mako ni kwao
Duka ninonete kendo kimwe ndeni wa AIC tunakamuthemba onaka AIC ona makanisa langi ndeme na mataliban mama tongwese ndeme na muthemba wa kwasia bishop lena video takalaka dio mueta mapasta manengwe chao na wono sio mapasta manengwe chao na aikai kumawe tango ndo batoneka lakini the no tioka to he acknowledge kana udhuku ni wende anondo oni bishop but ningona node mamuke ange mabike bango masi ai nani wotu enda ambe wa Yeova tu na woi ndi mbona tutikuona wadhimu yet Yeova ni waiti alama mokwata sia alama mwatia alameka mio yake akama adhima ndi Yeova wadhimu wako wewe ndi tio wotu kula sia to the true honest tio wendi ndwe na wendi ndwe na metulio ndwe na ovenani ndwe na olalai lakini ni wene maisha ndo metete kwako nani wo bodha muthana na chao na utuko pe mundu wa mukasa akenda akwate mbingu others yitu tha mwe lakini bado no hazla ona yuti muandike tio wendi pe pastor ni muswanyanga ngakia ni wake imani ni ngoloni sitwa zake pastor usu sio ukwekala dai wake wonde ateke ai motongwe wa ai ndeta wa muyo ai motongwe wa kikundi cha battalion Kimani na yu ni wenenga netevyu kumuthuku mangai ni utongweze battalion Kinyani linjoni lakini ngali ndai numba yake ne balite ibye na ndeke ndo ndatweka chamani ona ndane coordination athelile ever they na ni mulili kana ngai wa wyanga cha Yeova usono wa muminukile wakwa kinenga is stress ndo tha Yeova ni wa mwitikilile muminukile nyeneka bakwe hata kinenga stress pazindi pasa no nenga stress dakwa ani aso la on the no na mai muthuku mangai ona mathane ngo nene na ni womekazi ya kuoko maka muthuku yani kila Christmas basta ethe wasia iwe ete ngili miongo ile na musalo na ndo bikangilisiana 10 na ale akwete ndo ndisizini zisi aikabwa haikuno muno we basta hata ndingeleka nyonzeo na mbesa itiva kuna mabasa na ndo tenu ninizi malalamishi mwile yake ndo namona kaba amuka metikela kikuifanya kaba amuke kata na nasu ni momelo mtu ambe wa Yeova mkivwa na komandovyo wao. Praise the Lord. Don't never hide your bitterness from God. Nondo wa hide ndo kuitethia wakita kuyika naye. Ndene mukwewa. Jonya mutavise muthemba wando wabo. Ni wiwite wo lakini wo weba. Athithi ndecia kwando mwaseo. Hana mo matinda maimuma. Mwende hata ano mo matinda maimubuthia. Wala mamusuka, wala mamumena. Wala mamumonda kwa manamo nundu ndekwenda kwa manuamo mwasio Bwana awambariki na mwesowa katika jina la Yesu. Let us be honest. Let us be what? Nakaba ni mtu ya Yeova na ni mtu ya malalamishi mako. Ni mtu ya no. Ende babe na ukia kisio wakwa na kwako.